Dobar dan, pozdravljam vas ispred Centra za istraživanje religije, politike i društva. Ovom prilikom želim da vas pozovem na premijeru filma Religije, nacionalizam i kultura sećanja, koja će se održati u Domu omladine u Beogradu, u velikoj sali sa početkom od 20 časova. Dakle, velika sala koja sadrži više od 500 mesta i verujem da će biti dovoljna da primi sve zainteresovane. Nakon prikazivanja filma predviđeno je da se održi, verujem, interesantna panel diskusija sa još interesantnijim učesnicima. Prema tome, još jednom pozivam vas da dođete, da zajedno pogledamo film i da diskutujemo o filmu nakon toga. Dobrodošli. A u nastavku pogledajte šta vas očekuje u filmu. Čim su se pojavili Milošević i Tuđman, da religije nisu zapravo više vodile igru, nego da su ih vodili Milošević i Tuđman, a one su zaključile svaka za sebe da im treba nacionalni lider i ušle su u taj nacionalni pokret. Pa nažalost, evo, 15.9.1991. moji roditelji su zaklali u kući. Jer su domaći ocinkali da sam ja u zboru Narodne garde, nisu mogli mene uvatiti. Ko zna šta bi sa mnom bilo. Međutim, da je neko došao iz Beograda da vidi to dvoje staraca u podrumu, on ne zna čiji su oni. Ali je od domaći neko upiro prste. Bio sam u Stajićevu pokraj Zrenjanina, onda kad je Stajićevo raspušteno, kad je pao snijeg, onda su me prebacili u Niš, nakon Niša u Srijemsku Mitrovicu. 9 mjeseci torture, mržnje, maltretiranja, batina, ponižavanja, strašno nešto. I da je to nepostavljanje pitanja odgovornosti i realnog stava kakav jedna crkva ili predstavnici te crkve treba da zauzmu u odnosu na rad, zapravo u funkciji produžavanja tog sukoba, latentnog.